turifashisha ingero nyinshi, turifashisha n'ibitekerezo bitandukanye. Reka duhere ku ikipe iyoboye izindi, ubu ni Arsenal, imikino 7, amanota 16. Umutoza wabo aravuga ati ku bwanjye mbona ko iyi fixtures ari imwe muri fixtures zari zikomeye, twatangiriyeho zikomeye kuba kina na Man City, Liverpool, Newcastle, Manchester United. Ati kuba ziri mu makipe 7, ati mbibona nka fixtures ikomeye. Amahirwe yayo Deus anganate, turebye abakomeye mu mupira w'amaguru w'Abongereza, duhereye kuri Wayne Rooney, tugiye kuri Gary Lineker, tugiye kuri ku mugoroba Steven Gerrard aganira na Rio Ferdinand, nawe yavugaga ko ari imwe mu ekipe ubu ngubu bigoye kuyibona hinenge, akabona ko ari ekipe yaha amahirwe. Imibare ivuga iki kuri Arsenal? Ni ikipe kuri journée ya 7 uha amahirwe angana gute ukurikije Liverpool, Manchester City? Urebye uko ikipe ya Arsenal irimo irakina kuri journée ya 7, impamvu nemeranya na Mikel Arteta yuko nyine yari fixtures igoye nuko ageze kuri no journée ya 7 amaze gukina nabo nakwita ba direct opponent, abe Manchester City, abe Liverpool, even na Manchester United barakinnye. Hari uburyo uhita wumvamo ko nyine agiye gukina indi mikino myinshi kurikiyeho, ariko byibura akazi ke uko yagakoze kuri Liverpool, kuri Manchester City, kuri Manchester United biri ku ruhande, akaba asigaranye za ekipe twavuga ngo zisa nkaho zitari ku rwego rwize ebyiri cyane cyane nari mvuze. Mu gusohokamo amaze gukina nayo ma ekipe nubwo atayatsinze, ariko byibura sohotsemo ubu ngubu ayobora urutonde rwa shampiyona, kandi ntabwo ayo ma ekipe yayatsinze. So mbonamo rero ko ari ekipe nini, ari ekipe ifite amahirwe menshi yo kuba yatwara igikombe cya shampiyona mu gihe yaba ikomerejeho uko irimo itwara muri imikino 7 ikaba ariko izagira sezo yose, kuko hari ikintu yagiraga mu myaka nk'itatu cyangwa 4 ishize cyo kudagaci, donc cyo gushaka gukina umukino mu buryo bumwe uwo ari wo wose. Ariko urebye nyuma yo kwinjiramo kwa ba Gabriel Henze ubona ko Arsenal noneho isigaye isa n'iyakwemera gusafaringa, idashaka gukina possession ariko byibura ikabona amanota. So nicyo kintu mbona cyahindutsemo ko hari imikino myinshi batakazaga, muri buka imikino ya za Fulham, muri buka imikino ya za Aston Villa, uburyo yashakaga kuyitsinda afite na possession ya 70, kandi ari ibintu bigoye. Ntabwo imikino yose yakinwa gutyo. Mbona ko bagiye bakoramo impinduka nyinshi, ni ekipe ifite groupe nziza kugeza kuri ubu ngubu. Nanavuga ko no kugira ngo inabe ekipe iremereye cyane ikibura ni igikombe gusa cya shampiyona. Uyu munsi biratangaje, kandi nibwo nabonye Arsenal ubu ngubu ni ekipe ifite payroll, ni ekipe ya kabiri ifite payroll nini mu Bwongereza inyuma ya Man City gusa. Izindi zose Arsenal ni ekipe ya kabiri ifite payroll nini hariya mu Bwongereza. So mbona ko rero ahirimo iragana ni heza. Imikino bafite ikurikiyeho bagiye gukina ni imikino yo kubika amanota, kuko abo ngabo bamukurikiye baraza gutangira kwesurana. Kwejo wundi Man City irakina na Liverpool kwa 11 kwezi gutaha. Haracyarimo iyo mikino ya za Manchester United izahita ikurikizaho, nubwo wenda itabiri mu bihe byiza, ariko twabonye match heruka ya Anfield uburyo Manchester United yavuye inyuma ikishyura ibitego 2-2. Ni match igigora nayo. So mbona ko rero ahaniri na ahantu heza, icyo basigaje ni cya kindi baburaga gufatira bagakomeza. Benja, iyi ni ama ekipe, ayo ma ekipe bahuye bamaze guhura no mwaka ushize. No kuvuga ngo umwaka ushize yanganyije na Manchester United, umwaka ushize yari yanganyije na Liverpool, ubu ngubu Liverpool yarayitsinze. Uyu mwaka yatsinze Manchester United. Nottingham Forest n'ubundi Arsenal umwaka ushize yari yayitsinze, yari yatsinze Man City, yari yatsinzwe na Newcastle, yari yatsinzwe na West Ham. Ariko uyu mwaka yashoboye kuzitsinda. No kuvuga ngo igiteranyo yiyongereyeho amanota 5 muri izi ekipe ubushize bari bahuye, ukurikije n'umwaka washize. Abantu Garine karavuga ati ukurikije uko Liverpool yiyubatse, ukurikije nuko Arsenal yiyubatse, abenshi mu ntangiriro za shampiyona bahaga amahirwe Liverpool,
atariko mu mikino 7 Arsenal yerekanye ko ariyo kipe balance kurusha Liverpool. Kuri wowe ni ikipe uha amahirwe angana gute uyu mwaka w'imikino? Ni iki gishobora kuyibera imbogamizi uyu mwaka cyatuma kuri uko kudatwara igikombe benshi nabo bawukinye bavuga gishobora kuyibuza kudatwara igikombe ukurikije ko iyi mikino 7 uyibonye? Ugende kuri iyi foto ushyize hano igaragaza uko byari bimeze umwaka ushize nuko bimeze muri uyu mwaka, n'ubundi uriya mwaka waribazaga ngo byabananije iki. Hari ikintu Mikel Arteta yubatse kirakomeye cyo kuba situkura no ma equipe bahangana asigaye ashobora guhangana nayo akaba yanayatsinda. Abimaranye igihe, icyo cyo kimaranye igihe rwose ntabwo ikipe zigize zimuzeyuka. Izi kipe zikomeye ubu niza akagutwara amanota. Ikibazo cyari cyo kwibaza ngo azagabanye gap zagabanuka hagati ya Arsenal na Man City. Arsenal igera hano kuba yajya gukina na Man City atari amanota Man City igiye gutwara. Icyo nacyo yaragikoze mu buryo bwo gukina. Rero izi kipe zose zikomeye Mikel Arteta yazigizeho ijambo, maze nk'imyaka nk'itatu ubona ko azifiteho ijambo. Ikibazo kikaba izi kipe ntoye, uretse wenda ibi bikwereka uko bahagaze. Wegeye imbere gato uvuye nko kuri zira match za West Ham na za Newcastle, uraza kubonamo Bournemouth, uraza kubonamo Fulham, uraza ya manota koko equipe itakaza ukabona ko bitari ngombwa. Uzacunge mu no myaka nk'itatu birishize, kamfate mu myaka 3 ishize, inshuro nyinshi Arsenal yagiye itsindwa byakegekwa ku mutoza nizo nyinshi. Muri uyu mwaka rero urwo rwitwazo narwo ndabona ubuyobozi bwararuvanyeho. Urwitwazo umuntu yavunitse nta musimbura afite, ugiye yariwe mukinnyi ngenderwaho azajya kugaruka ibintu byaradogereye, urwo rwitwazo barukuyeho ubuyobozi bw'ikipe ya Arsenal. Igisigaye nugukora iyo bwabaga ku mutoza, izo ngabo afite arabasha kuzikomanda neza ku buryo azageza mu kwezi kwa 5 hari ikintu gifatika azagezeho. Kuko urebye mu bushobozi uyu munsi navuga ko muri 13th cyangwa se mu kuba umutoza atabura uko abigenza, Arsenal yabiri mu kiyaye bariyo kipe ya mbere mu Bwongereza ubu ngubu. Iba ndakabisha. Ntago Liverpool ifite abakinnyi yahinduranye umwanya ku mwanya nk'aba Arsenal ifite. Ntabwo Chelsea bafite, ntabwo Man City bafite. Ntabwo rwose uyu munsi nakubwira ko indi kipe isigaye bwatwara igikombe niyi Man City se ntibafite umwanya ku mwanya ugereranyije na Arsenal ntabo. Bashobora kuba karite zitangana ariko umubare banga. Hoya none se ubw'ikigo umubare bose umwaka usiraga baranganaga n'umwaka ushize baranganaga mu mubare yose umubare wabagunganye. Umubare wabagenda avuga mu cy'umukinnyi yaza gukora. N'imyaka 5 ishize nabivunyine nabivuga ngo navuze ngo umukinnyi ugiye ku buryo atagaruka byadogereye kubera ko waje kumusimbura nawe yahasigaye kandi akabyitwaramo neza. Ikipe ifite Debutini Swad kurenza izindi mu Bwongereza ni Arsenal. Nkongeraho ikindi kintu ni ijambo ryavuzwe n'umukinnyi witwa Mohamed Salah. Ni no kipe imenyeranye, kijyanye no kumenyerana. Ahubwo hari ikintu Deus yavuze, eske imikino yose wayikina kimwe kugira ngo utware shampiyona? Hari umukino uzakugora, hari umukino ushobora kuzahuramo n'ingorane nyinshi ukamanaginga kubyikuramo. Reka mfate nk'urugero umukino nahayeho amanota menshi uno mutoza wa Arsenal muri uno mwaka ugeze ahangaha ni umukino w'ikipe ya Newcastle. Niwo mukino kugeza ubuhagarariye indi mu mikino Mikel Arteta namuhaye amanota menshi ngiye nk'umuntu wamurebaga. Uko iriya match uburyo yayitsinze kubera ko akoze yivuyemo we ku giti cye. Yabanje gukora amakosa iminota 45 ibanza, ariko iminota 45 siritu umukino ujya kugana ku musozo. Uburyo yayimanaginze, uburyo yakoresheje izi ngabo ze, namuhaye amanota kubera ko iriya match niyo wayitsinze. Mu bintu bundi ntari nsanzwe muzi, ariko mu buryo bwo kumanaginga umukino no kuvuga ngo umunota umukino ndawutwara, Mikel Arteta yawumanaginze neza cyane umukino aranawutsinda. Ikintu kindi waruvuze ni bijyanye buriya gutwara shampiyona nyine na fixtures na iragufasha. Mu byukuri navuga ko muri zino kipe zihanganiye igikombe niwe mutozo umaze gukuramo imikino ikomeye navuga iremereye.
yose amaze kuyikuramo harimo umwe yatakaje harimo umwe yanganyije harimo undi yatsinze ndabareka mfate nk'aya makipe atatu Liverpool Man City Man United kuko muri Man United hari ukuntu iba ubona ngo iroroshye ngo nyine ngo ni ikipe watsinda ariko mentalite yo kuri no mikino y'ama ekipe bahanganye akomeye birahinduka ishobora kuba yagutsinda cyangwa ikakuza n'amanota subira mu match yabo uri kubyumva ejo bundi tuyibuka so umaze gukina na Man United umaze gukina na Liverpool umaze gukina na Nottingham umaze gukina na City umaze gukina na Newcastle United aramutse abasha kumanaginga imikino igiye gukurikiraho Mikel Arteta imikino 5 igiye gukurikiraho mbere yuko yinjira mu ndi mukino twakwita ngo waba ukomeye paraporo ikipe bazakina wa Tottenham Hotspur akabasha kuba yabonye amanota yose yaba afite ikinyuranyo kitari munsi byibura ku kipe mukurikiye nkurikije uko ndi kuzibona izi kipe zindi haba hari imikino kitari munsi y'amanota hagati ya 7 na 6 icyo gihe ubundi ikipe imaze gukora difference y'amanota 7 ubureba niba ko ashobora gutakaza imikino 3 kugira ngo uyiceho icyo gihe imibare itangira kuremera Deus bivuga ngo ni ya kipe nayo byakoraho ko itakaza imikino 3 nkayigeraho hari ahantu byageze niba wibuka amaze gusubizaho ya mikino bamaze gukina imi amaze gutakaza match ya Liverpool yaragiye kujya gusura Nottingham Forest kibuga kigoye bavuga bati yarayakiriye kuri Emine Nottingham ahubwo match ya Man City baravugaga ngo City mutsinze Liverpool yatsinze abamaze kuba mu 8 urabyuka neza Deo Paul Mason yaramubwiye ati ugende witonze tugende witonze kuko yaba ari amanota 8 tugende witonze utatuma title irangira title tarangira muri iyi mikino 5 ya mbere cyangwa 6 ya mbere match ya Man City yaramugoye kugeza ririya nota yabonye uri bukano byavuye iryo nota ku munota wa nyuma mu minota ya nyuma City yari saga nkaho yatwaye bagaragaza icyo character yo kukurwana ariko bitewe n'iki bitewe nuko yakoresheje abakinnyi be uyu munsi arabura nuko tubazo tw'imvunu kabona ntabwo bihangayikishije cyane championnat bari ndende habamwe ibintu byinshi habamo ingorane habamo gutsindwa habamo kugira gute ariko ngiye ku giti cyane nkurikije ko Arsenal nayo isoko rikimara kurangira mbona transfer zose Arsenal ya targetinze zirangiye hari n'indi yiyongeje rega buriye ya Pierre Incapi ya Incapi bura barayiyongeje bakamuha n'inyongezo kandi ntizire za transfer zo kuvuga ngo twaguze pour kugura twaguze abo twashakaga kandi b'ingenzi guhera kuri rutayizamu Victor Gyökeres ukagura umukinnyi babakinnyi bose washakaga top target nta handi ugiye ukagera ukaniyongeza Pierre Incapi baramwiyongeje ku munsi wa nyuma Deus abivugaga nifite payroll ya kabiri mu guhemba nuvuga ngo ifite abakinnyi beza kandi benshi igisigaye rero ni umutoza ugomba gukora ibi kuko uyu munsi umukino Arsenal yatsinzwe umutoza akwiye gutanga ibisobanuro habaye iki mu byukuri bose wabakoresheje biranga nawe ubuhanga bwawe wabukoresheje biranga kipe yaturushije kugira abakinnyi beza yaturushije kugira umukino mwiza ibyo bisobanura umutoza akabitanga kuko urebye kuri no mikino bamaze gukina uretse umukino batsinzwe umukino wa Liverpool indi mikino yose Arsenal yitsinda mu buryo rwose ubona ko yabikoreye wenda usibye West Ham yaje ubona iri ku rwego nyine ruraho rusanzwe ariko nka match ya Newcastle barakoze iyi match ya Man City barakoze match yabo ya mbere barakoze match ya Liverpool yabaciye mu myanya y'intoki kugenda kuri aga fixtures ishyira imikino bagiye gukurikiza ntago wayibonye imikino bagiye gukurikizaho aramutse atarangaye ni imikino isanzwe ni imikino rwose yamuha amahirwe yo kuba ashobora kugera muri nko mu kwezi kwa mbere ko tujye kwinjira mu gihe kigoye cyaha amakipe nyine azabasabwa gukora agatuza mu buryo bukomeye cyane yakurikizaho Fulham urumva iyo ngiye umwaka ushize ari imbogamizi yajya gusura Fulham fitemo Palace yakire Palace izahita yakira Palace ajye kwa Burnley
na Sunderland. ajye kwa Burnley ahite yaje Sunderland Ni Brighton ni ajye kwa Sunderland. Sunderland Brighton ni muri FA ni muri ni EFL League Cup Ni League Cup. ukuvuga ngo kwakira Tottenham ni Fulham ni Brentford, Palace ni ni Brentford, Burnley na ni Brentford. Sunderland ni Tottenham. Tottenham Brentford. Tottenham ngiye hano nizakurikira match ya match ya Sunderland. gatanu Brentford azavuye ko Brentford azaba yaravuye kwa Chelsea. Eh. Nizatangira ukwezi kwa 12. Ariko nk'itanu ikurikiyeho ni Fulham, Palace, Burnley, iyi Sunderland, tanu na tuyibaze neza ku bushongoro n'ubukaka bwa Arsenal ihagaze none ahangaha 16 y'umunsi kugera 15 37.